Kani kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rasa pi da ke rupa, ringkat bat ke Orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Shillong. New Nissan Kicks. Bookings open now. Ya kemet jong Archbishop ke Jalan Niamba Shillong, Most Reverend Dominic Jala, on lek niam kado bat on tap dan buram no, haka arpulai terik mentau benar risau, arja kat kendai. Bat ya kemet jong on tap haka pelau, jong kenehi ke yang meniba halai umkra. Haka ni kesengi, Archbishop ke Jalan Niamba, Guwahati, Father John Mulachira, un salong kongsan jong ke jing kenyamas bakun. Bat nak milen tiru babarok ki Archbishop jong ki Jalan Niamba nak keleng ki jela jong gani kathan cete lamingi bat nak kiwede ki benta jong kari India ken sawan banyadon rengkan. Kumta kenang bakastor Shillong kan kapnya bat ki pajba ki bawan na shabar Shillong ken poi hakapor nakaleng ke balang Katolik kala karpat ru ki pajba ki basyong basa hasor Shillong ki bawan on tem balada kila bakenya baik dak kijan bat ban omra kali. Kenang baling ba kani kan kampen stengi ki pul penyat kali hakani kanong ba Shillong hakani kesengi. Awede baka jinglej on teb yai Archbishop lesai kesengi arpulai tarik minsa sedang hakapor shibuji no paisngi daga mas bukut akabai Archbishop John Mulachira jongka Jalan Niamba Guwahati unsulong kongsan hagani ka jingle niam ti kemelenti kumba khatsan kan rengut ki Bishop jong ka North East but na kwe pat ki benta jong kari India but kwe ki government officials in Zayadon Bentalang kumu Chief Minister Mr. Conrad Sangma but kwe ki Minister ki MLA but ki Sorkar tingi kemelenti ru ba kini kejeng lej on tebi Archbishop kan long ka bahe ki babun breu ba ni kemelenti kumba saupo sanpo hajar ngot ye ki para bengit ki bawan sibenta banai kublai khadu bat bandwai na kementai Archbishop jongi lasyai nginum don ka ngidon bi tangga mas men step ka pon riu beji mo kumbaju long ka mas na kementa ki maju long berbor ke tiro bagi dua nak mentai Archbishop bat sakwe ka masi kan long banyak por shibuji kan don masuk pedang kenika ndriu steng hadu shibuji ti kumbanga la pen I press release menen bat play iru ki polit kila ai la ka jong press release habede bat ka jeng yaj ba jarinti kali mo ka traffic bangiong ti sa sin ka ban karpat barok ki para bangit nya barok ki mas maulam barok ki bakwan sa kani ka jing lej on tab ya Archbishop ba phin persang banaya kejat kan bala khamtam ki ba hajan mo haka jika bangin ya wanra ni kali ini ada kejat kumba mentau snam hi ka don ka jing kumba Prime Minister India ru la launch ketuga program mo Fit India ti mengi Meghalaya ru ki Chief Minister ula launch ketuga Fit Meghalaya kawe ni ki benta kolong baniyat kejat mo ban yo kamat ka bakot bakhya ti mengi ru khamtam kumuni ke jing buram yaw ne ru krau Archbishop Dominic Jala ba yeledi ru sajat kejat ba mo dang shen ule sedu sepo ka senong rasong ya ne po lai lom stay ka bariat ba ka jeliu ka jenjar ba ban lek wat ki bala badang khna ro sem jenjar ban lek ban wan sa ka senong phosiu new nong sharai bala rangba udang ya wat stu ki riat kiram jong kane ka than lali hiar kum sepo senong maupur setai sepo sora ti kalong kai ke jing hikai ngi barokhat kam tam la shai kasni ban burom ne ru krau panai khuble yuni bangin ya dak jat kan bala kam tam ki ba hangle hapo sor ti kani ri jing kerpa nak liang jongi ba phin ya simenta bat ya le ya ka ba khuble sibot